Ihum line traga long pen ki ong dunga hor kene ponong la pen banghini bangpu kachingna. Igdeng ingkor hinia phong NLBROKA Youth Camp matini hanglongri Baptist Riso okorjang kachalang amay kepaman pon. Karbi rong barim arong along ta rong kerkar kliasai kireng pon. Dilai Youth Club mahangkit hek arani ningkan phokep ke chokpura sertalin arani alira champion Catalan. Kardom nilibirta than bang phisami hem phiteron pi aprang si Biswanath Karbi live ke langwera raddo anaphan kardom pajiriglo kardom tangte pinya Abirta lenonang tonpen arjuponik sina Ihum line traga long pen ki ong dunga hor kene ponong la pen banghini bangpu kachingnang. Piniarni kang sampor phai bajik hora minikre phopor malom borpathar police station kaparlo lakhraja naka checking gate along raikomasai etum kirika khuruk bomahut ihum arunachal pen imphal anat kedam bom NH39 atawar pi along pen aron repen kewan ahor inga arlonang patu joisi arunachal ahor cartoon suri si an raikomasai khiatum ne pononglo lapen bangso ahor bozar mate hithia long ador lakrepli anbak doji pusi OC dipen barua pen pherangketum karjohut nang pachini dun lapen banghini bangphu kachingnang birta ke tokbom muhut anke konat asor lone pangthek ponong lilang lapen kachingnang check agari registration number lake NL01 L7862 nonamat banghini bangphu tumaphan raikom masai khetum karju pater tokbom lang আজি ৫টা ১৫ বজাত আমাৰ দৈনন্দিন য'ত নাকা চেকিং হৈ থাকে এইটো খাকাৰাগান নাকা চেকিং পইণ্ট বুলি কয় তাতে আমি চেকিং কৰি থকা অৱস্থাত এখন অৰুণাচলৰ পৰা অহা ইম্ফললৈ যাবলগীয়া এখন ট্ৰাক NL01 A7687 গাড়ীখন আমি তালাচী কৰোঁ তালাচী কৰাত তাত আমি সৰ্বমুঠ 1000টা কাৰ্টুন পাওঁ বিয়েৰৰ কাৰ্টুন যিনকি অৰুণাচলত তৈয়াৰ কৰা এইটো আমি দুজন বৰ্তমানলৈ আটক কৰি ৰাখিছোঁ তেওঁলোকৰ নাম এতিয়া আমি সোধপোছ কৰি আছোঁ আপোনালোকক পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোক জনোৱা এইটো আনিছিলে আপোনাৰ অৰুণাচলৰ পৰা আনিছিলে এই আপোনাৰ ৰিমফললৈ লৈ যাব আহিছিলে হয় এইটো নিমখৰ বস্তা তলত লুকুৱাই আনিছিলে অৰুণাচলী যিটো সুৰা কঢ়িয়াই অনা হৈছে ইয়াৰ আঁৰত কোনোবা ব্যক্তি জড়িত আছে নেকি বা তেনেকুৱা অনুসন্ধান পাইছে নেকি চাওক এতিয়া আমি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি সোধপোছ আৰম্ভ কৰিম তাৰপিছত আপোনালোকক কিবা থাকিলে আমি সবিশেষ জনাম বজাৰ মূল্য কিমান হ'ব ইয়াৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 14 লাখ মান টকাই হ'ব Karbi along Cepralang Sopena Agostino for report Biswanath Karbi live tangte nona duntu Abirta lenonang tonpen arjuponik tha Igdeng ingkor hinia phong NLBROKA Youth Camp matini hanglongri Baptist Riso okorjang kachalang amay kepaman pon Lakhain korapli deopani mate arnam langpi constituency kaparlo Ben Singarong along kedamtang nipaing kora truck pen nipaing kora zakap NLBROKA Youth Camp kepaman pon Kedamtang nipaing kora truck pen inkora circap arkoy chiklo ingdeng inkora hini NLBROKA Youth Camp surihini ra inkora ke thom rong tharbi Baptist Church along si peman ponlo bangso may along kachathan ponchi aphanpura Bible thepi ke en pon lake God's plan Bible langdeng lake ni inut not sinang tumaphan kemang along chini church Jeremiah angdeng pi inkora circap angdeng so crazy Lapen labang some long praise and worship lapen rong tharbi Baptist Church Youth Department atumpensi chepater pipon aduntu bang some long than bang atumaphan chophapon alang tum amen lake Reverend Unique Terang Mission Secretary NKBA lapen aduntu lake Mr. Kelvin Hanse Principal Manja Baptist English School alang litum pensi Jumesen Arnam alam lapen Koson si riso akai lapen okorjang akai kupuson si do thaknang chi pualam hai Clardak pen thanpon NLBROKAMI phu Mr. Gandhi timung pen than pachini pon lake bangso me mesen me et pensi pachun pon longlo
laki arnam ai herjumi pusi chela khadam lu pusi arnam aphan ake ropi dan ni nang tum labang so jai mek mande labang so program nang tum kibi labang so nang tum than pachini jima oh laki NLBROK pulo NLBROK pen pedinglen ke ni hang longri baptist riso korjang kajalang amai pulo pedinglen pen ke aningkan wang ta laso youth camp ke piman pon piningan ke 22nd phong an lo na penitum athim ke en pon lake God's plan Jeremiah 21:11 long penitum en long Bible lang deng ke potni tum na support ke claim pon ma kibi pon ma plotang te lake riso e jangatum pan en pujisu alam la pon se ke pachini pon thekji pan alai tuma foundation ke pe pon sen je pan ke claim ke dam lok charli lo an ta me ame thang ke thek chot phan ka lisi hempu phan jisu kristo phan chikisi ame thang a career long ta chipe meseni phan ame thang personal life long ta chipe meseni phan family life on ta chipe meseni phan si itum na bangso a kembi pon lo la pen itum na ke host ke la ke rong tharve baptist church long itum na host lo la pen an parta anam lam ke than pon tum ge itum ka ching hon pik NKB mission secretary reverend unique terang la pen an parta manja baptist school principal Mr. Kelvin Hansi tumas itum chupha pon lo la pen pini ke kidut siarni lo itum January 26 mane Republic Day arni kang sama sinang pangcheng lo pini an ki itum ki pijut long pamika potame arna hansi tu prang si churu par pik lo la pen parta campers nang tu tum anapa tan tum long ri long ke 31 churches atum tame nang chitong no si amunuk nang ki pidut arnam lam ke charlie ji pana kar in pen pot kewang pen si nitum chithan long lo chimung long lo arnam lun ta lun long lo kan long lo asini tum a main purpose ke la henno youth camp ki bike la ke arnam lam an se ki charlie ji la pen itum arnam lam ben pot itum ka chi the ki chipen me se ni pan se itum bangso camp bi pon thande labang so ajai megalong bang ko an amuluk chitong lo itum registration ating lang ten itum monduli si pen itum bang koi se yu tum phan ha pon lo tame ajha ka tum ke ayu da phai kom hek pen pot bang koi ke bang ve tum do pen chak tum mang ke bang koi pen bat ke bang dum do la si tum average duri lo monduli si pen bang cap ke bang la si tum registration ating pute 250 so se chot amunit ke tum chetong lo campers tum an la pen pini ki jutsiarni ke visitors atum pen la pen kapre ka monduli ke ja a denomination kapre ka tumen dak wang pen pot pini ke munit dop pikhangja Karbi anglong arnam lang pi pen depender rong pi report Biswanath Karbi live tangte nona dunthua Abirta le nonang tonpen arjuponik tha Dilai Youth Club mahang ke thek arani ningkan phokep ke chokpura sertalin arani alira champen katalon Piniar koyachiklo ni phai thom kep urmiar ni lakhain koraisi Borjan constituency kaparlo Dilai along Dilai Youth Club mahang ke thek arani ningkan phokep ke chokpura sertalin arani alira champen katalon Pini bangso me long aluhi sarpo aman pen kachitong don lage CM Dr. Tuliram Ronghang EM Surya Rongphar MSc Kadam Terangpi KCS Amai Phu Chandra Singh Kro LA Amai Phu Barimingti Nobin Terang pen chenglok penang anke theke dingatum chetong don Dilai Youth Club pen kapaman pon sertalenarani along lo kachario somaratum phan akapre kachepate asai sitame deng pon lola pen aluhi sarpo aman pen kachitong CM Dr. Tuliram Ronghang ari deng epak pinpura lok ipacherdon là xem cái bảng là memorandum cái dòng pon là số thà cái số tham bacini ban thà Ani tumla tini memorandum na pion lo dilai youth club pe se patir pi pon lo kita ladang ni tum dilai ha waralong song ke doan ladak ni tum ridak la pen silta ni tum cipidon la dilai bayar committee ponon dilai lems ponon dilai PSC organization ponon la pen ke dilai karsa purado man pen ke kaskom purado karbi resort dorbar purado Karbi dorbar pematado jalasi doka ve ni tum la dilai hawar organization du an ke la so long ni tum ridak ti pidun lablo la sini tum la so me mon dam long ke yong pon ke dilai long high school ta mane provincialized tam de dolang poila jan DAV high school la provincialized kalilang la pen ke dilai la clear up high school ta provincialized kalilang la pen ke dilai higher secondary school la ta provincialized kalilang la ke home provincialized tam de tum mana provincialized tam i pan ni tum topol la pen dilai medical mane state dispensary la bang tani tum certificate an napa kampon i pan ni tum kyang pondo la pen dilai hawar tum kiyuna lang siksak do ta kiyuna lang kasik saka pan tani tum memorandum along giyong pondo
tang de sa la bonglong terang la so pathak so ye kan than man tha bonglong terang la dak kuru po ke man pon bang la si so pathak so ye kan than man tha la bonglong terang bangke nililam chini tu noe ate mala bangke men juk penamun il tama ben kaprang ke ladak dilai sido pusipu dilai pendar bang si hola dak rong plam sikidam tu pusipu si rong plam long si non lang li so balang li so bang ke do bom la si bolong terang bang ke nang ado ka bida chini balang li ke hello ke tok Karbi Anglong Borjan Penamar Singh Be report Biswanath Karbi live tangte nona dungthu Abirta le nonang tonpen arju ponik tha Karbi rong barim arong along ta rong ker karkli asai kereng pon Pini arkoi ni phai thom kep arni lahori jan khatkhati adung along kedo akarbi arong barim along rong ker karkli pon Pini arni keme arni pacheton pon se karbi rong barim arong mesen me etji aphan arnam arni aphan chepame ponlo guru saratum ben pachini pon ke arnam arni aphan ke thoke jer pon mesen pusi nang pachini dun Pini la bangso rong ker karkli ke thoke jer pon along kachetong dun rong barim amai phu molenteron karbi rong barim chunbang laichen ingleng penchenglok karbi arong barim along ke mekaratum chetong dun Pini kachetong dun aluhi atum pen choran esan chorap junrapsi rong ker karkli mesen me et pen pachun pon Karbi Anglong Chapralang Sopen Agustin Rongpa report Biswanath Karbi live tangte pinya Abirta la anpen sikang ton pon iglo la sikado kawe phanta kurwang thu la pen do me thakmi